Lasinon, ini tuh ngabang soreli, itu mahawar ke har panan pada mang. Pibon kami, ngabang soreli itu peace and awareness rally itu kami report. Ini tuh public property halang nome, ini tuh slogan hangkonan, ini tuh peacefully dama. Lapen, ini tuh Central Committee pen ang gijapo ate nga tuwa le itum damang lapen hadat itum hawar ke hat patwa pamang le punhol itum rata mai pia parman kato kami itum lingki pun pen lam pakan nangat kato kami motor tukluk don ihum lebih pagi sendiri lo Salamat. Ini besok ko para binutan ya song pen peace and awareness rally. Kopia jo ini sekitar tunang kok maputang te apang si kadok kawiarat takachini lang jigilalo itum karbiarat mati inglong suara rakari aningkan ko an penilitum kacisong empek penceng lok kapre kapre isu mo ka bo kami apong ang tawagin ng kami halaso itu makiman ikipat dia kan cemat lawe langgam putang te direct central government state government direct interference depend itu mana kibet na bolipik kasi non bisa lang itu cetanam sinang karbiang long ararakari mate Bharat ke cariya lolong itu mana kitok piang artikel 244A tame ini tumban ningkan fikir proselo kacisong tabon tame ini tumban ikipatun PG alam ke central government non state government non laban karbiang long termas council kacariya abang fiatum inisiatif ke NIA joinik pini ini tum constitutional long kitok dera kita mila bangso artikel 244A ningkan ko an ni kacisong itu kacisong nak long bon tami pinilabang so relipen kal biang long arat han katuligan tung gelalo ilitum ke constitution alo ke tutang ahormu mati ho ilitum bharat ke cari hala bang so constitution kita ka huji itum inglong asutuman ka isi tuar ko pinang di article 244A nang kitok ido hal bangso diman ilitum kincetik ilitum pitih sining rugetik karbiak kaihir betik ilitum cisong nangji lagle de nangji wat kiti pen itu pini immediate implementation of article 244A wat kiti pen itu nangji itu bila bangso rililong itu hangkaram lapen norhejong karbian long otomas council election hul Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningji pondo je inglong asu kali ko kami long lia patap pipo trading license patap pipo lasi koson si 62 district lole alang inut a chief minister itum inglong asu kali det tuman long lia patap ki PG trading license ki PG pitalingji haima aja aku langgam tu pelotang te 62 la hormu talitum han kita joy kali kata 62 talitum India constitution arlusi itu han ketuk bitekan kasi 62 kopilo pelotang te anutin na chinilo inglong asu tumhan iklai kom isi jakong mun kila bangso jakong itu han constitutional lang topi ang pita laso jakong han arkan plot sinon si tami manili poli kan bilo chale strong kaskom ASCC tu tami litum isi memorandum ke pathik du athe karbiang long alusi inut India prime minister lang set pelotang te itum hemprek kari asong tu ang ke cilang pepen itum memorandum pajirungan kasi masuk itum ASDC ta kumpet kibom dambom kaskom dengan citirapet dambom lo bon tame hadak koson kopi bene nini tumhan appointment mang long lebel lo memorandum kipidunji abar sai bedel lo kasi ningduk nime ini tumhan lamthi siwet prime minister no kaningji dunji phana tum aporang kipidel ningduk nime ning oi nime nasi non ki bang jilangan ni ini tum central government hantame state government hane compel jasa pom dunang di alang ni tumang sai jok je karbi rat hana pahanan set ang itum claim pulatante ini tum in summary pensi kada peace pensi kata itum changhong dun pharmacy itum seton pharmacy itum artikel itu kilong lok itu mat tawti kasi kado kami tami ini tum cerap itu pensi nangli nili nangla so party nangla so song pensi pensi itu ikai bet pensi constitutional itu harus itum implement sidak nangji lapen ajak ding pen penang asong kada dimando separate electoral hala bangso separate electoral kami
Rabjin pen karbilong termasuk konsul ka salam dia pasti sisi kon pe hutang ti itum kosong ti mukibang dinang itum labang so karbilong termasuk konsul itum bitang karbilong untuk konsulan lapen nilit todap hetaning jelo labang so ready long itum schedule separate electoral roll ku isi at PPKN for join it komane tum hektere saya tum nilit tum hanang kang le dun choy nilit tum hanang kipu dun choy tadu nilit hanang discouragement tadu je nang tum karbilong chale so ilong photum ki official